Hello everybody, how are you feeling today? Let's start our lesson. What is this? Yes, you are right, it's a clock. Бул саат. What time is it? Вакыт канча болду? Саат канча болду? Бүгүнкү биздин тема. Clock, time, face. You know that the clock has two hands. Силер билесиңер, сааттын эки колу бар. The long hand is the minute hand. Uzun kolu bul minutаны билдирет. And the short hand is the hour hand. Ал эми кыска колу болсо саатты билдирет. Second, секунда, minute, минута, hour, saat, day, gün. What time is it? Please repeat after me. What time is it? Saat kancha boldu? Look at this picture. Past өттү дегенди билдирет. To калды дегенди билдирет. Quarter past 15 мүнөт өттү. Quarter to 15 мүнөт калды. How past 30 мүнөт жол болсо жарым саат дегенди билдирет. Clock болсо саатты билдирет. Okay. It's 5 past 5 мүнөт өттү. It's 10 past 10 мүнөт өттү. It's a quarter past 15 мүнөт өттү. It's a 20 past 20 мүнөт өттү. It's a 25 past 25 мүнөт өттү. It's a how past жарым болду. It's a 25 to 25 мүнөт калды. It's 22 20 мүнөт калды. It's a quarter to 15 мүнөт калды. It's 10 to 10 мүнөт калды. It's 5 to 5 мүнөт калды. Don't forget, please. Picture 1. It's how past 1. Picture 2. It's 3 o'clock. Picture 3. It's a quarter past 7. Picture 4. It's a quarter to 12. Picture 5. It's a quarter past 9. Let's practice. Келгиле. Эми өзүбүздү текшерип көрөлү. Quarter past 11. 20 to 3. 10 to 9. How past 4. 5 to 6. Quarter to 8. How past 1. 25 past 7. Let's check. AM and PM time. When we see a digital time written, it will often have an AM or a PM at the end of it. Кейде биз сааттарды караганда, алардын аягында AM же болбосо PM деп жазылган болот. Ошолор эмне жөнүндө? AM and PM. Look this picture. Day бул күн. Midday чак түш. Noon чак түш. Midnight түн так ортосу саат 12. Afternoon түш. Evening кеч. Morning эртең менен. Карайбыз эми. PM from midday түшкү чак түш 12ден баштап түнкү 12ге чейинки учурда биз PM деп жазат экенбиз сааттарга. Ал эми түнкү 12ден баштап from midnight to midday түшкү чак түшкө чейин AM деп жазат экенбиз. Look at this picture. Midnight, midday, midnight. AM, PM. Okay, example. Look at this picture. AM. It's in the morning, in the evening. Бул кечки 11денби же түшкү? Yes, in the morning. 8
What about this? PM. It's evening or morning? Erteң менен күбү же кечки? Yes, evening. Look at this. PM. Yes, evening. AM. Morning. AM. Morning. PM. Afternoon. Look at this. AM. Afternoon or evening? Night. Look at this. Afternoon. Good job. Look at this timekeeping chart. 60 seconds in 1 minute. 1 minutте 60 sekunda var. 60 minutes in 1 hour. 1 saatta 60 minuta var. 24 hours in 1 day. 1 günde 24 saat var. 7 days in 1 week. 1 jumada 7 gün var. 52 weeks in 1 year. 1 жылда 52 juma var. 365 days in 1 year. 1 жылда 365 gün var. 12 months in 1 year. 1 жылда 12 ay var. Stop wasting time. Sometimes we waste our time. Кейде биз убактыбызды жөн эле кетиребиз, Ошон үчүн убакытты текке кетирбе дейт. Your homework. Write the times. An AM and PM time worksheet. Please choose the right item. Thank you for watching. Goodbye.